Om Swastiastu. Alit-alit sisio makasami rahina mangkin pelajaran bahasa Bali Ibu pacang ngecenin indik kesusastraan Bali Purwa saning wangun tembang. Ring rahina sampun lintang, Ibu sampun nelatarang indik teges tembang utawi pepalihan tembang ngawit saking sekarare lan sekar macepat. Taler sampun kaunggahan indik uger-uger sekarare miwah sekar macepat. Taler Ibu sampun ngicinin imbe indik tembang sekarare wiadin contoh tembang sekar macepat. Nah mangkin Ibu pacang nelatarang malih ngelanturang indik sekar madie. Sekar madie punika padah sekadi kidung. Nah Ibu jelasang malih indik teges kidung punika taler marupa kekawian utawi karangan sane kewangun antuk sekar madie. Pepalihannya nih wenten kalih soroh. Sanika pertama kidung sane nganggen tembang macepat inggih punika wenten ka pertama kidung Ranggalawe, kidung Sri Tanjung, kidung Ahmad Muhammad lan kidung Kakitul. Sane kaping kalih wenten kidung sane nganggen kidung Sujati. Ka pertama wenten kidung Malak, kidung Wargesari, kidung Wasisari, kidung alis-alis ijo, kidung Tantri, miwah sane siosan, sane wenten nganggen puh jerum, puh megantruh, puh demong lan puh adri. Sadurung Ibu ngicinin contoh indik sekar madie tembangnya nggih. Ibu pacang kelatarang malih indik ceciren miwah wangun sekar madie utawi kidung punika. Cecirennyane sanika pertama basanipun nganggen basa Jawi Tengahan. Basa Bali Tengahan, basa Jawi Kuna, wenten taler sane nganggen basa Bali Lumrah. Kaping kalih padah kadi ring sekar macepat. Ring sekar madie taler nganggen padelingse. Kaping 3 taler mamuat kawitan miwah pengawak. Kaping 4 wenten sane mamuat tembang bawak miwah tembang panjang. Kaping 5 mamuat pacet piring miwah wewiletan, pengecet miwah alat. Nah irika ite mangga preside ngawat tebang indik suara ngilem, suara ingan miwah suara bat. Irika wenten taler ring ceciren indik sekar madie utawi kidung puniki. Nah mangkin Ibu pacang lanturang indik contoh utawi imbe kekidungan ditakala mangge ring budayadnya, dewayadnya, manusiayadnya, fitriyadnya, lan resiyadnya. Mangkin Ibu pacang icinin imbe indik kekidungan majeng katuring kidung budayadnya. Santukan alit-alite sampun sering mirengang punika indik kekidungan Wargesari, Malat, alis-alis ijo ritakala wenten piodalan. Ring pura-pura makin Ibu pacang ngicinin contoh indik kidung budayadnya nganggen puh jerum. Naritakala ring sekolah wenten piodalan Saraswati sadurunge katur indik upacara piodalan Saraswati punika sanika pertama pacang keaturan iki wantah pecaruan. Nah iku katur majeng ring budayane. Sapuniki imbe tembangyane kidung budayane nganggen puh jerum. Alit-alite indayang piar sayang sareng sami nggih.
kidung pangondang ring boten basa lumrah pupuh jero boten asih widih asom jarum pesajine rakong genep sahe upacara manut warna lawan unggul sekol iwak pada bina lawan olahan sadulur inggih ike imbe contoh kidung ritat kala manggiring budayanya kalau dados keangin ritat kala ngawin tenang yang ring pecaruan utawi rahina penyepian. Nani mangken ibu baca ngijinin malih imbe kidung nganggen pupuh megandroh puniki katur ring diwuyatnya. Nggih, indah yang piar sayang. Hatur titiang paresisya lintang juga panambahe maring widih tanpa
mantra tanpa sugo bakit di anto mana eleng mare raga belok inggih nike imbe utawi conto kidung sane manggen ring diwiyatnya yening wenten piodalan ring sekolah nyangkre piodalan Saraswati alit-aliste dados sampun ngayah ngaturang kidung nggih. Nah iku contohnya nih. Wantah kadiasa punike pepelajaran bahasa Bali Indik Sekar Madya iring mangkin sineb antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksena.